Pogradec, gradić na albanskoj strani Ohridskog jezera. Peščane plaže su se za više od 2 mjeseca proširile za 60 metara. Ali proširenje nije planirano. To brine Arijana Merolija. U opštini Pogradec godinama je uključen u projekte za zaštitu jezera. Nepoštivanje minimalne i maksimalne kote jezera može imati teške posljedice na floru i faunu. Ohridsko jezero je vrlo specifično. Ima lanac ishrane koji se mora poštovati da bi se zaštitio ekosistem. Ovo nas treba osvijestiti i Makedonce i Albance. Pogradec živi od turizma. Prošle godine ovdje je bilo 1000 noćenja. 20% gostiju bili su stranci. Povlačenje jezerske vode lokalni privrednici vide kao pretnju turizmu i ekonomiji. Ribe se hrani u priobalnoj vodenoj zoni. Moramo spriječiti ovu ekološku katastrofu. Voda se bez kontrole ispušta u rijeku Drim. Imamo 1400 privrednih subjekata u turizmu i ribarstvu na albanskoj strani i bit će direktnih posljedica. Već 3 godine nema nikakvog kontakta između makedonske i albanske strane, niti inicijative da se razgovara o aktuelnim ekološkim problemima na Ohridskom jezeru, a koje je pod zaštitom UNESCO-a. Sušni period za Ohridskim jezerom nije pogodio samo albansku obalu. Voda se povukla i na makedonskoj strani jezera. Ali koliko? Taj podatak nedostaje na ovoj tabli koja je do nedavno, osim temperature vazduha i vode, merila i vodostaj. Zadnji podaci iz hidrometeorološke uprave su da je sada vodostaj 2 cm iznad minimalno dozvoljene kote. Ekolozi na odgovornost pozivaju elektrane Makedonije, koje vode jezera kroz izbuštanje u tok Crnog Drima koriste za proizvodnju struje. Koliko sam upoznat, pred Novu godinu oni su sa 20, 30 ili 40% prevazilazili planiranu proizvodnju, a u januaru se pravdaju da su imali mnogo manju proizvodnju upravo radi brige o jezeru. Nisu vodili računa da može nastupiti ovakav sušni period koji će umanjiti nivo jezera, što je opasno za biljni i životinjski svijet. Jezero nije ugroženo, kažu iz elektrane Makedonije. Više od 50 godina upravljaju ovim vodama i, kako kažu, svo vreme prate prirodne oscilacije jezera. Kota je došla na minimalnu vrednost prema našim merenjima zbog male greške ili propusta u zvaničnim podacima koje dostavlja Uprava za hidrometeorološke poslove. Bila je zaglavljena na najnižim vrednostima i u jednom danu su nam dostavili pad od 8 cm. Mi smo sljedeći dan smanjili isticanje na biološki minimum od 3,5 kubnih metara u sekundi, a koje obavezno moramo da ispuštamo zbog živog sveta u protoku reke. Ekolozi očekuju da će se vodostaj vratiti u normalne granice za 2 mjeseca. U međuvremenu svi gledaju u nebo u nadi da će kiša rešiti problem. Maja Blaževska-Evrosimovska, Al Jazeera, Ohrid.